Республикари варенегензем школда оспохныбе бірле хушма білу илеш. Самах эш профессизем бірге бұрайд. УПК жерін бірі проект шак тіліве пұрнышлама полышмалла. Конберги Республика Пушлығы Олег Николаев Чуваш Республикинин патшалық канашне Яна Ширурада білдернетші. Проект пакелі жүлін херлі Жудай районинжи шәне адигасинжи падемешле пілу бараган школда шеве классне ұшына Чуваш Республикин вереню министрбе патшалық тедімінже вайхураганзем эш профессиебе палаштараган классембе вырына тұқса палашреш. Шичемыш классра веренеген Светлана Матюшкина шеве машины бе кугамы жымынле ішленіне нумайсынана. Шагысталыға он жымынжех үссе хынықна. Кебе емжелесі да юзасы халі чун келенеже. Мана шевеш әжі пиде кележет. Эбе шагында хамавали костюм шелеме келдем. Малданлыға еварчы, халі уже шымылырақ. Шеве әжі пірре бұқсан шымылбек туйнать. Әжі бұжыназымен шитчевішсе пірре қасмалыне лайыға сырадыдашы шамрық шевішсе. Чигерле шипине теріс вырнаштармала. Унзырын бұлчылған забет медиа ергерен тұқса қаймада бұлдарад. Эбе школ бідерні жіре хамавали выпускной вали кбешілешін. Время ончен еварчы халі шымылдарах. Плас профессия суйлазы школза кинженех пышланмала. Шага веренегене керлі специальный же суйлаза әлме бұлыжы. Халигегу теріслев проект же. Онда шитчемеш сакану штахарушка сем вренеше. Анчақта врензе тухных үшін ядарлы документ кирилне була. Ебір шагеже едерне хулиин агротехникум бебірле ергези адамыр. Бізем шагында вренегензем ернере игезігет хуши хынемай школ вренегензен едерне техникум вренегензен бузыграще. Школ, техникум, университет, предприятие. Вижедыдым пірле тача жиғынза ішлезен, ажазен пәлеве үссех пыря. Предприятие земжін бара пағада пызы квалификациялы кадрзен болеш. Палыр Чуваш Республикин вреню министрі Дмитрий Захаров. Школ ажизене эш профессиязен бе палаштараган классем, херлі Жудай районинжи школзенже тада да ушма палырдаща. Республика Гларум Вали Елизавета Цветкова, Ольга Артемьева, Игорь Зверев.